Katica Jež, narodzena Kanjuh, jedina Ruskinja, kotra žije u Jameni, a jak nam hvarela pred kolo 200 rokami, tu buli až 48 ruskih hiži. Buli Orsakovo i Maljikovo. Teraz išće jest ih potomci, ostali pramučata i boše dzivki z tih hižoh podavali u Jameni. A moj ocec z Šidu, jaka Njuhova, a moja mac z Jameni. I ocec prihocec 47. roku tu na poljoprivredno dobro da robi i tu še upozna s moju maceru i mat še odala za njo i pošla s njim do Šidu i do 56. roku smo bivali u Šidu i već se ocec zaše vracel na ekonomiju, tu smo tak i ostali i mać mi isto naučila rusinski da bešeduje, naučila me da varim, šitsko, znam šitski jedla da rusinski da pravim. Gdje bešedujete li po ruski? Pa ja teraz po ruski bešedujem ljem, kad pojdeme, bo ja u udruženju žena, máme udruženje u Valalje i već ideme na druženja, pa kad pojdeme do Bačincov, do Berkasova, abo do Bikiću. Dok sam bila mladša i dok moja teta u Petrovcoh, u Hrvatskoj žila, već kad sam tam išla, tam sam isto bešedovala. Inače, nemam s kim da bešedujem. Pred 3 mešacami Jamenu potrafeli veljki viljivi, a hraždanje Ponješka čustvuju pošlitki toho nješčesa. Ja pošla z moju njevestu i z unukom išće 17. maju, a sin mi ostal do njedzelji, ali 19. maja bilo najhorše. Već smo šeli šitske, da vidu već voda je z hiži, ktori mali do oblakoh vodi. Ali moja hiža nje, mi našu uličku volaju išće Gornjani, zato že sme najvišli, takže je mi za hrada pošla. I na predku tu malo bilo vodi i u Sušeda, bo moj plac malo višli, pa to mi u Sušeda malo mi, tak jedno, možda 20 cm že bilo. Perši raz prišla domu, posle, ja dumam, 11 dní, već kad sam vidjela u zahradi, tam bilo jezero do druge ulički. To bilo jak jezero, moja zahrada. Ljem vidjela sam kolje od paradičov i do Mišitsko, do šljivki mi pošli, šitski še osušeli, bo buli u vodi. A u dvore sam njemala. Ali je hevti, ktori mali vodu u hiži, ktori mušeli šitsko da porucaju. Im češko. U Jameniju majskih viljivoh 200 hiži buli pod vodu, 12 zvaljeli, a u 30 njemož bivac. Predsjedatelj Sovitu mestnej zajednici Jamena, Miodrag Starčević, variže u Valalje uručeni rješenja o precenjovanju škodi, s kotrima Valalčanje njezadovoljni. Pored tih problema imamo izražen problem u poljoprivredi gdje Ministarstvo poljoprivrede i Vlada Republike Srbije još nije izašla sa programom mera vezano za poljoprivrednu proizvodnju, a to ove meštane najviše i tišti, jer 95% stanovništva naseljenog mesta Jamena živi isključivo od poljoprivrede. Tako da i ti problemi jesu najveći. Naravno, pored tih kuće jesu problem. Do početka oktobra treba da se saniraju, da se ljudi usele, a bojim se da mnogi neće uspjeti da se usele u svoje kuće i da će zimu dočekati u vrlo teškoj situaciji. Tota ulička, gdje še teraz nahodzime, volaše Novosadska i ona bila jedna z najpotrafenših u majskih viljivoh u Jameni. U tim Valalu njet gazdovstva, kotre njeočkodovane z viljivami, kotri potrafeli tod Valal. Mesto, že bi pošlitki s časom bljadli, žitelje hvarja, že še voni vše vece vidza. Dom Petra Pinčića iščevše šator, bo mu hiža jedna z najbarži očkodovanih u viljivoh. Jeho hiža u druhej kategoriji i malo mu budzvi placene 200.000 dinari. Po jeho slovoh, to malo penježu že bi še osposobela za bivanje. Evo već 3. mjesec dobio sam rješenje na koji sam uložio žalbu, drugo također žalbu. Danas sam uložio žalbu i Republičkoj komisiji za procjenu štete, jer smatram da prva procjena koja je urađena, a to je druga kategorija, 200.000 dinara, da sa tim ne mogu
uraditi ništa. Da će više koštati ruke majstora nego, a kamoli materijal i ostalo. Vreme prolazi, vreme ide brzo. Koliko ću uspjeti, ne znam. Krajem septembra, zna se, već dolaze mrazevi, dolaze hladnije vreme. Da li ću uspjeti sve to da uradim, zavisi i od sredstava koje dobijem, jer nisam samo u mogućnosti sve to da odradim. Jaka češka situacija u Jameni hutori podatok, že jest tih, kotri še vše dostavajú pomoc u poživi, ale nažalj i tu jest problemi. Pogledajte da vidite šta smo danas dobili od naše mjesne zajednice za hranu. Je li to za ljude da jedu? Je li ovo za ljude da jedu? Je li ovo za ljude da jedu? Je li ovo? Je li to za ljude da jedu? Je li to za ljude da jedu? Pogledaj. Šta se desilo sa namirnicama? Miševi su pojeli, najverovatnije da su miševi pojeli. Pogledajte unutra šta je izmeta od njih. Vidite šta je unutra. Evo, pogledajte. To je tu kao izjedeno sve. Prehodzaci po ulicoch, kotri len pred mešacom boli pod vodu, naistce sme počustvovali, aký brigi trápia žiteľov Jameni. Od úriadových osoboch môž čuc i že še intenzivuje pomoc u najchodzacim periodze z boku lokalnej samoupravi i pokrajini, kotra má pririchtanú programu obnovi, zo skotruše život u tim mesece vraci do normali. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Zoz školsku programu u osnovnej školi Branko Radičević u Bačincoh otvorene 20. jubilejne stretnuce prosvitnih robotnikov i školjaroh osnovnih i štrednjih školoh, gdje še nastava ukončuje na ruskim jaziku i školoh gdje še naš macerinski jazik, literatura i kultura vyučuju fakultativno. Mje i lokalne samoupravi drago, že tih dňoh, keď máme dva jubileji, znači jedan, ktorý posvećujeme tej školi, znači od 190 roki, jak še narodzel Branko Radičević, po ktorom tota škola i nosi imeno, i z drugog boku, jak prešlo 180 roki, jak prišli Rusnaci do Bačincov, že eto u sklopu toho mi máme nahodi da obeležavame i 20 roki, jak toti stretnuca školoh srednjih i osnovnih, gdje še vi učuje ruski jazik tirva. Eto tak, buc na takih ki sposob domašnih jedne take manifestacije, duham ževeljo znači ne samo za kulturu, za književnost, za jazik nas Rusnacov, nego duham, že uopšte ma u tak jednej multikulturalnej, jednej multinacionalnej sredini, odnosno štretku značaja, pogotovo teraz, keď za kratki rok budeme mať baš i bori za toti naši nacionalni soviti. Dúfam, že Nješkašicki, ktorí budú tu prisutni, že pozbraju krasne utisky i o Bačincoch i o celej našej opštini i že všetci požadaju da se zašto jednoho dňa vraca i hovorim, a mi še potrudíme da budeme maksimalno dobri domašini. Učašniki stretnuca po programi naščiveli serbsku i rusku cerkvu, jak i etnohižu u tim mesce. Stretnuca predluženi u Šidze, gdje učašniki naščiveli galeriju Sava Šumanović, muzej Ilijanum, osnovnu školu Srimski front i vladičevsku rezidenciju Ruski dvor. Na šidskih lokacijoh dočekali ih domašnji i poupoznavali učašnikov stretnuca z ich djelnoscu i aktivnoscami, davajući okremni akcent na aktivnosti vjazani za rusku zajednicu. Co się dotyka stretnucov, dobre, že stretnuca organizowani, ponieważ
Treba, żeby się dzieci stretali zo z drugih stretkoch i zo z drugih školoh, nielen zo Srbiji, ali i zo z Horvatske, gdje še tiže vyučuje ruski jazyk. A co się dotyka strednjih školoh, môžem povedať, že toho školskого, odnosno idúceho, ktorý počína 1. septembra, že budeme mať može i mali problem, co się dotyka samого šidu, z ohľadom, že číslo dzecoch še zmenšalo, odnosno, že še číslo dzecoch, ktorí Rusnáci zmenšalo, malo ih upisalo v strednjih školi, ta slučuje še také, že še oddelenie zmenša, odnosno zainteresovaní dzeci je malo. Uglavnom še poteraz upisovali i dzeci, ktorí Serbi, ktorí Slováci, ktorí Horváti, chodzeli na ruski jazyk. Međutim, jak to sam varil toho roku, bude menjih dzeci, takže već naiđeme na mali problem, co še dotika samoho organizovanja. I s tim malim čislom probujeme organizovati, z ohľadom, že iševše, co še dotika srednjoškolskoho urovnju, nje zrobene finansovanje, ta chvíľkovo so dzecmi, odnosno i prešloho školského roku sme robili jak projekt robotní. Takže še nastava bukvalno nie može organizovať, ale organizujeme robotní, gdje ih probujeme zainteresovať prosto za ruski jazyk, rusku kulturu, literaturu i podobne, gdje oni na dajaki svoj kreativni sposob môžu ukázať sa to, co znaju o Rusnácoch, alebo dať sa na tých robotnjoh naučiť nové. U osnovnoj školi Srimski front učašníky še stretli so dakedišnjim i terašnjim direktorom tej školy. Dakedišnji direktor, pan Nikola Knežević, bol jeden z hlavných porušovačov vyučovanja ruského jazyka u srimskih školoh. To su bila vremena pionirskog rada i trebalo je, da ne kažem, imati čvrstu volju. To boli časy pionírskej roboty i trebalo mať stvrdú dzeku i stanovisko kolo toho problému. Mne osobne zavadzalo, poneže som odrasnul u vecej nacionálnej zajednici u Berkasove, čom dzeci zo tej národnosti nemajú nastavu, lebo časť nastaví na svojim materinským jazyku. To bola osnova, odkiaľ sme rušili. Dzekujúci aktivnosťom društva za ruský jazyk, skorešitskoho dzekujúci tej našej bačinčanky Irini Papugovej, mali sme to tie aktivnosti i nebolo nám žaľ trudu ani šľobodného času. Dumam, že sme dajaký stvari dovedli do konca. Ja osobne zadovoljný so obsahom, ale dumam, že še može i vecej. Skorešitskoho dumam, že problem u familiji. Bo familija išće všenje sigurna, co to teraz znači. Z druhého boku máme i dajaký druhý očažujúci okolnosti, a to skorešitskoho preobterchovanosť škoľarov. Znam, bo som starší prosvitný robotník, da kedy norma hodzinoch bola povedzme za škoľaroch druhých klasoch 18 hodziny, a dneška prejk 21 hodzina. Znáci rižni programi, vyučovanje stranskog jazika od prvej klasy osnovnej školy, hraždanske vospitanje i tak dalje. I to, vjerojatnje, bojim še jedna od pričinov, ktorá zopera rodičov, že by djeci posilali i na ruski jazik. Ali to nie treba, že by bolo obterhovanje. To treba, že by bolo jedno stanovisko. Že djecko treba, že by znalo jazik jednoho svojho roditelja. To moje osnovne stanovisko. Ja, keľo môžem so svojima intelektuálnyma sposobnosťami, vše pomôžem, že by to tie aktivnosti i nadalje trvali. Toto, co na plánu ruského jazyka započal prethodný, predlužuje i terašnji direktor osnovnej školy Srimski front, pani Vesna Kuzminac. Ja stvarno želim da sva deca uživaju sva svoja prava koje im po Ustavu pripadaju. Pa isto tako, samim tim... Ja naiste žadam, že by šitski djeci mali svoje šitski prava, ktorý im po Ustavu pripadajú, a s tým i že by pestovali svoj materinski jazyk. Skore šitskoho to zaviši i od ich rodičoch. Ja še všelijak budem trudziť, že by im co še školi dotika zrobila šitsko, že by im i rodičoch, i školjaroch motivovala, že by prilepili na stavu na ruskim jaziku i že by to vyučovali tak, jak treba. Oni za teraz to tú potrebu zadovoljujú so účastovanjem u kulturno-umetnických društvoch. Međutim, treba ih pricahnuť do školy. Dumam, že prava dráha a práve moja škola toho roku ide k tomu, že by še prestalo prilapjovať skojdzejaki novotariji, a že by še šitsko, co sme poteraz naučili na rižných seminároch, počalo primeňovať u nastavi. Znači, nastava, idem nastava. To bude prioritet tej školy. Iste še to odnoši i na výbornú nastavu ruského jazyka. Musíme ponúknuť kvalitet i dať co interesantne, co motivuje škoľarov, že by vybrali ruski. Bo oni to treba, že by vybrali. A keď to doživujú jak coška, co im dopite,
a môžu vyberať, a oni vyberú da co inše. Na nás stojí, že by oni to vybrali i sceli. Ruski máme tu u Šidu, kombinované oddeljenje kolo 10 školjaroh, imame nastavu u Bikić dolu. Od 1. po 4. klasu tiž kombinovano 10 školjaroh. Teraz, to co musíme zrobiť, to Berkasovo. U Berkasove tiž jest ruski familiji i toho roku musíme motivovať z rodičoch i djeci, že bi i tam rušela nastava. 20. jubilejne stretnice zakončene z kulturno-ubytnicku programu, promociju knjižkoh i dodzeljovanjom podzekovanju učešnikom i domašnjim u Šidskej osnovnoj školi Branko Radičević. Nazdawam się, że to dajak draha da się uči dalje ruski jazik. A bars się bojim, że ako się prestava, eto, to mi najveći strah. I u nas, jak patrim u tih naših njovnikoh i všemenje ruski prezviska. I tracime u tih mešanih maženstvoh, tracime to naš ruski švet i ne možeme pozberati zeci. U familiji še všemenje bešeduje. I jakošik patrime to ti alternativni akvarja drahi, da zeci keljo teljo čuju i uča. U našoj školi, tu u tej matičnoj školi, a mame i od 1. do 4. klasu jednu grupu jakvari, to samo 5-6 zeci. U tej staršej isto tak. U Bačincoh mame jednu, ali i srpski zeci uča, ali je to od 5. do 8. klasi. Od 1. do 4. klasi teraz musíme napraviti jakvarime roditeljski sastanak, da povalame i da vidíme, ktori to maceri ruskinji i da vidíme, či imaju dzeku, da dzeci uče ruski jazik. Bo u Bačincu hodje škola prehlašena od okremnog značenja za ruski, to naš švet, ali mi od 1. do 4. klasi nemame ani jedno ruske prezvisko. Ani jedno i to mi jakošik strah mi. Bolo mi bar zmilo, že sme dneška boli u Bačincoch, jak i 1994 roku, keď sme še porazili, že še budeme stretať. Vtedy bolo bar malé číslo v školoch, u ktorých še vyučaloval ruski jazyk a výborný predmet. A veše každý rok priključovali školy zo Sremskej Mitrovici, zo Gospodincoch, zo Zverbasu, zo Skuli i evo toto číslo i teraz 100 ponad 10 našo ruski mesta, a bizovno i ponad 30 školi u ktorých še vyučuje ruski jazyk a výborný predmet. Znači to tu mrežu školov sme otrimali, co mi bar zmilo i nješka tu boli nastavníky tako zo šitských mestoch, to naše učiteljki, nastavníci, profesorki ruského jazyka i oni privedli i po 3-4 djeci školjarov, ktorí evo pred počatok novoškolského roku i prišli, druželiše tu, poznališe. Imna je nadpomnjen, že sresnuca še inšak otrimuju u juni umešacu, ali je previljivi, prave u opštini Šid. Mi preložili to ti sretnuca za, evo, nješka ostatnji dzenje, kož na ponzelak počina i nastava u školi. Bilo fino, bi hodili sme ruski dom, galeriju, cerkvi, školi i take. Najveći še mi pačelo od školi, bar su veliki. A pačelo mi še, keď sme boli u galeriju i keď sme opatrali takve fine slike. Bilo mi bar skrašnje. Poznala si novih tovarišov? Poznala sam novih tovarišov. Srimske stretnice prosvitnih robotnikoh otrimane u ramikov označovanja 190 rokoh od narodzenja Branka Radičevića i 180 ročnici od naseljovanja Rusnacoh do Bačincoh. U čaše, keď sme na paľcoch jednej ruky mohli načišliť našich akademsky obrazovaných podobových umetníkoch, ciešili sme sa, že u svojim stredku máme jednu Naďu Volčko. V 60. rokoch prešlého veku Naďa počala studirať architektúru, specializovala tapiseriju, preputovala evropské horody,
prinošela i prenošela svoje iskustva i všeše vracala do svojho stredku, kotriju njevše bul porihtani rozumic i prilapic. Chodzela holjem pejc kročaj opre svojho času i opre svojho štretku. U Berkasove, ktoré i ja na svoj određeni sposob bar zljubim i može bu čemu teraz nje tak vracam, jak to ona vše mala potrebu do toho štretku, do tej žemi Berkasovacke še vracic i tam še potvrdzic. Bo jak otamac pošla na studij do Beogradu, každe ljeto kad prihodzela, probovala pozberac kolo sebe, da komu še vidzelo, že prihodzi zos štretku gdje intelektualci beogradski, do ktorých do jakih kruhov ona u stvari tedi i nas pravdi vošla, že to ljudze, ktorí daku su otkvačeni i na određeni sposob i jej tretman u tim životnim štretku, až možem teraz slobodno povest i u jej familiji bul taki. I vše mušela bar zveljo sili i energiji davac potvrdzic, že ona vredi, že ona zna, že ona može, že ona ma svojo ideji. I vše mala to tu potrebu njeljem prikazat će i potvrdzic u tim štretku, ali i u Šveciji. Ljem umetnost bula jej strast, a vyrobok tapiseriji bul jej životni výbor, kotrej ostala po konec vididna. Powiem coś, co się slučilo zo mnu i umetnosću. Ani nie wczas, ani nie pozno. Le może bus u ostatniej chwilki, kiedy nie budzem realniejsza, ta pripoznam, że była prawa chwilka. Za spoznaniem, że sam prijata na Akademiju primenjenih umetnostov u svojim 22. roku, a už u ceku porjadnih studijoh na Akademiji pohopela sam tak sudbonosno i odlučno, že sam ocovi poslala telegramu, že sam še povinčala z umetnosću. Svoju peršu samostojnu vistavu pod nazvu Polnocne slunko, kotra z boku tedišnji kritiki barz dobre ocenjena, Volčkova mala 1962. roku u Muzeju primjenjenih umetnostov u Beogradze. Ušljidzeli i velji drugi, ale nješka odznađi ostalo barz malo šljidu. U fundusu umetnički robotnji za vyrobok tapiserio Hateljeju 61 u Novim Sadze začuvana ljem jedna jej tapiserija vyrobena 1978. roku. Radi se naime o ranim 80. godinama kada je ova tapiserija izvedena. Robiše o včasnih 80. rokov, keď to ta tapiserija zrobena, ta možbeše dovac i okremnim pristupu nađi Volčkog u tomu mediju. To tak volana klečana, predkavana tapiserija ispada do klasičnih murovih tapiserija, gdje še umetnica zanimala zos redukovanjem formi i koloritu, jak i zos ekspresiju farbi pohopeno na svoj sposob. Nađe Volčko še pošvecela i drugim fajtom tapiserija u drugim naprijame, kotri sama vyrabjala. To šljebodni formi u prostore, kotri davaju calkom inšake do žice sučasne tapiseriji na prostoroh buvše Jugoslavije. Pre vyskakovanje zo sprosekovosti u svojim okruženju i njerozumenje kotre še odraželo na jej horotu, ali išće barže preto, že tak malo materijalnog šljidu ostalo, nađa išće jedna tragična osoba z našого kulturnog miljeja, kotra ostala njedopovedzena i po konjec nje verifikovana za svoju kreativnost z boku svojej, ali i širšej zajednici. Geregi dyni z roka na rok vše rýšče môže vidieť na džuđovských poľoch. Vše menšie číslo porastov, ktorí zainteresovaní sádziť stotiljetni lokotki. Đurđevo imalo tradiciju setve bostana još pre 50 i više godina, međutim... Đurđevo malo tradiciju sadenja bostanu već jak 50 roki, ali u ostatnjih rokoh povrh nosci bar zmenšani. Pričina cena niska, ukladanja vše vekši, a kupcoh jest vše menji. Ostali sme 10-15 produkovatelja u našem volalje na 20-30 svoljtov, pitanje čiji teljo jest. Toho roku sam mal geregi i dinji na 2 hektari, abo 3 lanci. Geregi bilo skoro 2 lanci
i trifertalji, a Dinji було десь коло trifertalji lanca. Як це пройшли? Я того року задовольний, хоч другі говорять, що могли бути ще більш задовольніші, але я задовольний того року. Neka se isplati, a neka se nije isplati. Daraševi placi danas nje. Kad bi bilo kupcov, bilo bi Prodaja da ljepše. ide bolje, isplatilo bi se nešto. Znaš. Хто звичайно купує від вас? To uglavnom Romi, drugih kupcov jest malo. Veliko še predava po 7, 8, 10 dinari. Perši prehodili po 15-20 dinari. Da vam kažem primjer, jedan šleper kupuje... Naj vam povem priklad. Jedan šleper kupuje drobnejši geregi po 3-4 dinari. Tak i v Lonji bilo. Na veliko inšak normalni geregi idu po 6, 7, 8 dinari, ali po 9 češko. Na kazi čuju 9 ljemše obraca. A na falat, na pijacu u Temerinu 15 dinari. U vekših mjestoch su 20 i 25 dinari. Слово о предаванню на познатим дюжовським панташу, на вторім того літа доросліку от прийшли, лjem da skeljo prikoči. Pravi, kad smo robili anketu, jedan kupec ponukal 6 dinari i poneže nije dostalo robu, rišao čekat zvečer. U nazdavanju že dahto nje zostaje vožit geregi doma. Ja того року почав резати Dinji коло 10 jula, geregi коло 13 jula i mi imali jedan lanc, smo imali pod tunelami, znači to kuščik skori oni prihodze, jego toti, takže zadovoljni sam za toho roku i za scenu, i za urožajom, to ja znam. Počali ste po vtoroj ceni? Počeo sam po 22 dinari i Dinji i geregi, bila ista cena. To na veljko? Na veljko, šitsko utorim na veljko, počim mi ljem na veljko predavame, nje predavame na malo. To kaže, nje máme mi ljem Dinji i geregi, máme i beteljini, i soj, i kukuris, takže nje možeme na malo predavati. Ja sejem bostan, sejem ga ne veliku površinu. Šejem na njeveljke povrh nosi, na holjtu, holjtu i pol. Prišao sam pošat, že bim nazberal penjež za september dzivkom za školu. Za žita i jarcu nje za roku. Takže kad sam majstor vyprodukovac, budze kolo 2700 evra za knjiški, šmati, kvartelj i poživu mojim dzivkom. Pa moraš nešto raditi. Mušiše da co robic. Penzija mi je 13.000 dinari, a njemam veljo žemi ani mehanizacije, ta već mušim sazit geregi i Dinji. Nešto više radim. Na kupcov naš čese mam trojih, štverih, ktori prihodza či po 500 ili či po 1000 ili, znači každi dzenj, abo každi drugi dzenj prihodza mi režeme. Každi dzenj režeme geregi, takže naš čese je s kupcov. I kedy vam ostatnji geregi pošli? Ostatnja gerega pošla baš za preobraženje 19. avgusta. To už bilo po zazberovani geregi, takže to už pošli po 6 dinari po kili, ali to nje boli vekši geregi od 7 kili, takže tak sme zakončili 19. Znači kolo mešac dní sme každi dzenj rezali geregi. Ostala im njem jedna uzreta, češka 21 kilu i da skeljo nje dozreti za švinju. To naša najvekša gerega, ktora znači njeme je dok dejake vekše društvo, dejake najzeme daco da junač njeme. Znači muši buz da od 8 do 10 ljudov, že bi še uškeće našnje, da še i poje. Prešli rok bol nevýhodný za geregarov, pretože všetky geregy naraz dozreli, to prišlo do nahlo zasycenia targovišća. Preto toho roku velji rišeli nje sadzic. Velju i postavalo na polju, takže ljudi boli ozda rozčarovani, abo ne znam, ali to tak bilo prešloho roku. Znači mi prešloho roku podlo prešli iz Ozbostanom, ali jak hvarit, za 600 dinari tam treba i da gledaš nje. Takže ozda preto prestali. Na Bostanu jest každý deň roboty, hvari hromiš. Každý deň še muši pojsť na poljo vidjeti či še da co slučelo, či treba oparac, pohnojic, a kad geregi na rošnju, muša še i čuvac. Dok njema 5-6 kili geregi, nje treba telja čuvac. Ali već kad geregi tu pred zrenje, već kad tu nam i zajaci, da to ohradzuje z mrežu, da to z drotami, z akumulatorom, ali
trebalo bi, keď še uzreve, treba i od tih jahvari, i od ľudzoch čuvať, bo jesu i kradnju. Mali sme toho roku i čuvara, kolo 15 dní sme placeli ho da čuva, takže musíme i za njeho obezpečiť i uslovija i mali sme kam kućicu i špohed i také. Takže i za njeho treba uslovija, kto čuva. A ja toho roku zadovoljni nie bolo jak od predprešloho roku, a veľo ljepše jak prešloho. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Valalski i vinski turizam u Republiki Sloveniji cesno povezan. Slovenija, odkedy je u Evropskej uniji, veľa zrobila na rozvoju ruralnih krajev, na promociji turizma i okreme vinskog turizma. U Ramikoh naščivi tohoročnomu poljoprivrednomu sajmu Gornji Radgoni, naša ekipa mala nahodu naščivic i jedno valalske turistično gazdovstvo na samej hranici z Hrvatskom. Bavimo se uglavnom vinogradarstvom. Zanimamy się zozwienicarstvom i valalskim turizmom, a tiž i za zahradkarstvom i statkarstvom za potrebi turizma. I vino za to ti potrebi. Švinji, kravi i živina še muši chovac, že bi še turisti nakarmeli. Okrem toho, hljivski hnoj še miša so skomom po džemenju hrozna i pravenju komovici i posle 3 rokov to bude odlični organski hnoj za vinici i za hradu. Mineralni hnoj tu nemaju mesta. Na imanju 16 hektara. Moj majetok má 16 hektari, zo toho 3-4, ktorý som žal pod arendu. Na 10 hektárov vinica a ostatok ljesi, djepi i pasoviska. Mam 10 sorti hrozna. Sauvignon, Chardonnay, rajski Riesling, graševinu, šipon, bili i šivi pino, žovti muškat i traminac. Pan Pungračić še namaha dostat co čistejše vino, bez tučnih hnojov i z co menje pesticidami. On, jak hvari, hasnuje integralnu zaštitu z minimalnu dozu fungicidov, pohvari, že bioprodukcija bez chemii to iluzija. Nie mož bez kus chemii. Međutim, taka produkcija podrazumijuje i nižši urožaj. Tu še muši dobro kalkulovac. Keď će menji pirska i slabše hnoji, urožaj bude slabši, zjaviše i da jedna horota. Všetko to uplivuje na kvalitet na dlhší čas. Moja filozofija je jednostavna. Balansovať medzi pesticidami i prirodu, bude sluhu i za jedno i za druge njedobre. I ще jedna причина за слабше гноjenje to, že to ti vinici barz prikri i sposob obrobku muši bud k tomu prispodobeni. Zvyčajno po 30% prikrosciše sadzi vertikalno do breha, a kad prikrejše, pravjaše terasi. Pungračićova vertikali i prikrejši i već jak 40%. Šćešće, že je dost ilovači, taše kramponi traktorskih gumov zatrimuju na njih. Uglavnom su vinogradi... Vinici mi zatraveni, muši tak bud pre eroziju. Obravljam ih každý druhý rok. Frezujem, že bi še dodal vozduh do žemi, že bi nje bula barz zbita. Jasne, že za také roboty treba mať barz dobrý traktor. Traktor za takú robotu muši byť češki 2200 po 2400 kg. Češki traktori bi ispričinjeli eroziju. Jest to drobnice na kotriše muši obracic uvaha. Ja na tých prikrých brehoch odrosnu, volim je u šercu i rozumim ih i ljubim. Nije problem mi obravjeti ih. Najvažnejše je provadiť chvíľu napredok i kalkulovať z rezervu pošidujúce pjeskanje, bo keď spadne diš, mušiše čekať, kedy zaš hodno vojsť na traktoru do vinici. Rezervi vše muši buď. Traktori, rozumiše, muša mať spoho na šitske koljesa. Tot Fendt kúpil 2000 roku i slúži jak keď by bol nový. Hvari, že takí veci neprodukujú. Preto v loni kúpil tot Antonio Carraro, najpoznačší traktor za ovocaroh i vinicaroh i zadovoljný je zo z ním. Tot rok barz nezgodný za vinicaroh nielen serbských. Ponošujuše i Horváti, Slovenci i Mađare. Dižđi každý druhý, treći deň. Každý deň patríme do Khmaroh. Keď potirova taká chvíľa, oberačka počne kolo 3. septembra. U slučaju, že še vi chvíli, budeme mať ešte nahody, že by hrozno dozrelo i nazberalo cukru, holjem ešte 2-3 týždne. Da jedni sorti u bobkoh už majú dosť cukru, ali jest i girizdi, co sú polovku uzreti, a polovku nje. Češko nam. Nazdávam še, že nebudeme mušiť skore oberať, že by sme vyratovali urožaj.
Hranična smuška mezi Horvatsku i Sloveniju ide po stredku jeho majetku, po dráhe po ktorej še cihuje na ňo. Poneže taký stan, pan Pongračić mušel otvoriť dva podprijanstva za produkciju vina i ima dvoch rachunkovoditeľov. U tih dvoch državah vyprodukujem od 70 po 100 tisiači litri vina za više od roka. To bi za naš valalski turizam bilo preveľo, ta vekše količestvo predam. Polovka šeljeje do menších fľaškoh ili trojih fľaškoh, a polovku naljejem do 30 i 50 litrovih hordovoh. Najveći predavam posjetiteljom. Mam i direktne i nahradne predavanje. Bar malo dám do dućanov, bo sem kerova spoštred njihov, pretože mnje već nižnji ostava. Najmenej vina predava u Sloveniji, a najvecej u Horvatskej, Avstriji i Njemačkej. Odnedavna počalo čuriť do Španiji. Slovenija má bar veľo vina i veľo drobnih produkovateljov. Targovišće je njedorobene, njed harmoniji, a konkurencija ohromna. Preto som zaključil, že do slovenského targovišća ne budem ukladať, bo bi mi za toto pošlo preveľo energiji i penježu, a efekt bi bol slabý. Naš sobešednik muši buď barz aktívny na terénu, muši še často stretať so ľuďmi, ktorí konzumujú víno i direktno predavac, bo jak vari u produkciji potrebni co vecej ruky, ali u predavanju co menji. I popri tým, že je na koncu šveta i na ver breha, gosti prihodze do ňo. Vari, že žije od ljubiteľov vína, ktorí neprerivno hľadajú da co nové, co ešte nekoštovali. Má u proseku 2 grupy týždňovo, co mu celkom dosť, s ohľadom na rižne obovязky. Podrozumuje še, že celá familija, supruha i 2 cívky, robia na tým turističným gazdovstve. Keď si schopný i keď si uložil dosť trudu, već si to muši postať spôsob života, ta še muši napredovať. Inšak nemož. So turizmom še počal zanimať ešte jeho otec 1985 roku, keď Robertovi bolo 16 roky. Počali tak, že dňovú chyžu pretvorili do jedálne za turistov. Náš sobešedník poznejšie vzal avstrijský kredit, ktorý bol veľa výhodnejší od domašňoho, to dobudoval prostor. Potom vzal ešte do skeľu kredity, to jeden odplacuje druhý. Kapacitet teraz impozantný, okreme nove jedálni, ktorá príjma kolo 100 ľudzoch, a toto perša jedálna ušorena do etnochyži. U Sloveniji valalski turizam klasovani nie so zvizdočkami, ale so jablukami. Najluksuznejšie objekty majú 4. Pán Pongračić še zatrimal na 2, bo za toto netreba platiť nejaký taxi. Jeho objekty zaslužujú kategóriu 3 jabluka, ale jak vari, za toto by musel zaplatiť zorganizovanie komisii i vyplniť 38 rižných formulári, a toto by musel robiť i všeket licencavice. Vari, država nema sluha za jednostavne stvari. Všetko u vjazi zoznju komplikovane. Toto vam kus nije zdabena na našu državu.